akan ke election MP ke Bersuan. Nak kalian kibor punya jika election hari India ke patbo ya ke tarik lani ya ubnai tenda ngi sngot hu bahapo hendru benai. Hadir balaklat no UMP ya ke election haban pelang no ban pendap ya ke suki ke batali. Ladan ke betu yang ba lesi kan ke election MP kelak banlong no haung de ubnai Jun jong de usam arajar arpendrio. Kumta nak kalian jongi ngilanang pengkere ban leit ban ya kendo ya ki patma ban pensya syuk ya ki ban kumjur ban pan ya ke jing kersan. Hakini kita yo ki beradab ngiliok banuan syaki hendru tuli ki snong ki badan taya po than kenrut. Bat mentaru beradab nang de ngilai sa ka snong sopi ha ka ba ngiliok ban pelang ru ya ke jalang ha ka tai ke jaka. Ki patma nganam dangam syuk benda batai benia ya pi. Pila yo I ki social media. Kumno Dr. Ki Sengkan ulayang marway banyasait ang tayo po parlimen. Ngakan ma hanggato kapor bapelong yak election MP. Kibabon kilaang. Lara job u Dr. Riti. Ule ayu marway ang tayo po Delhi. Dan laylay kiblakan beng kibaang unumyo karan satya. Denday ngiyoi kipatbak ni sakhi hakim mobile gijongi. Labun sin u Dr. Ki Sengkan ulayok banyang tayo po parlimen. Hapreng ki MP ke beranda ki sanspa san fongot andai lo yo ya kalat ban keren nang te po parliament kene kadai namar kejing kersan jofi ki paiba kadai ru akaju kapor kembai Dr. Ki Sengkan ijungai bakadai kejing yalam nanti bari keti ke badan bor ke jong ublai sisa kalong kemta namar ngiyo I kini ki snem ki baladap hakapor balang MP iba Vincent Pala Dim ju kham yo I ki social media ba inyo yaklat ban keren hang te po parliament. Ora da ide na kaseng kongres kaseng ke babun pai. Dan rei kumno u Dr. Ki Sengkan pat marway uyo yaklat ban keren. Haba ubriu u ai ke jing sakri ke bahok. Haba ubriu u lech ki pajba da ka mensim ke basnorit. U bleru u pri yaklat kalenti baunyo ban keren ban peni. Ya gijing ki bakan dikarik jongi ke kendu. Ontang kata baulakan po parlimen. Haba umyo ikala bankan po parlimen. Udah tho da ka city. Ban ai ki minister hang te po Delhi. Ngini ui ki la patai khubor. Udah Dr. Ki Sengkan ulayo banyak kendu yo Prime Minister Narendra Modi. Ulayo banyak kendu ru yo Amit Shah. Bandawa ban pentrai kami ka ILP hang de ka jella ke jongi. Ban itu no dia tin khasi hakata ka kernet ke bafra bat kiwe de gijing je ki pai khaput antang bolo ade ka chiti habo yo e kapor ula rongru ski babon teli ki shrang ki badan ne po ri khasi janta ke jongi ulale cheki jaka khaput aba ki pai ba ke kendu jing ulale cheki shnang nang kendong ki ba ki pai ba ki dan kam banyak kendu ye bat ka bakham sngot tanat shishu kalong ru ngayathu yafi ki paiba ba Dr. Ki Sengkan iwan nagata kan nongrim lani kamta ubri ba ihit ban sakriya ublay shwa banyale MP nane shwa ba indrung sa ka politics ru ila julong uta unong yalap yaga gospel haki balang gi bafer keleng joga ne kri ke jongi but what haba ilalong MP ru haba Imran kano kaka mapo Delhi Iwan mare sekane ke ri ke jongi banlai keleng ki snong ki balang banyalap ye ke keti ke jau ublai idon ke jing I ke pekerpang nagam taban penfriang ye ke kubor ke baba tengi I ilayo ye ke jing I jo ke patba ilayo ru ya kata ke jing snowdan nadu ki kelong ki kena ki samla kelong kma ki kwa banye kendo ye I ngiyo I ke khmat ke bafu samkhi ke jong I ke chaba ilai ya ke jing le aret ke jong I Om melongkam kiwe banyak deki kali banbut dengkat berki security. Ada idan kami kita idan hak banyak kamu MP. Nei Dr. Ki Sengkan MC jiat dia kata kalenti. Ila song nak skuti. Ilek jilek ru. Ilek tanda gawe ke kali banyak ya kendo ya kipat ba. Kata kali ke jinglang ka ba idan. Teki babun ki ong kat Dr. Ki Sengkan ru tengin mi obri show. Hoi kede kejing sisa kata tandai nganya thu ya firu I Dr. Bas Kamru idan kata kejing start kejing syapang idan kata kejing sloret ni kem Dr. Ki Sengkan tandai ki pat bang akak banong kagane kepor
Nginumla banlong angut kibriu keju kejinglong. Wat sipara lani ki bakasan rabru. Kinumla bandan keju kejinglong. Te kumtaru lese lesai pinde kendu ye Dr. Baskem. Inumla bandan keju kakmat kabapu samrki. Jadi inumla bandan keju kejinglong kemalong Dr. Ki Sengkan. Tenrei hakabide pat bekejing nang kejing start kejing I ya gari bekejaj benriu. Nginumla ban dan ki wepat. Light night Dr. Baskem Marbo nama ngili I yang kita akan mensip I di kejung I. Kumta nginum dai ban skothu bakla. Yo fiang al sya Dr. Baskem Marbo te meju I fiun kran hiyeng mani mo. Kinan ki boang kumta. Mai Dr. Rinkes ka dia I back de mo. Kita la kejong kejing long. Te nginum dai ban ya sothu bakla ya kata. Te ngin je je I kumtau MP. Uban ra ya kejing E yo kesang morang tanai. Uban ra ya kejing E jongi ki pat ba jonga negara kasi jentia hante po parlimen. Te kembal angru iba adan na pengkan ma yo pi ki pat ba. Kata kejing trekam jongi om kejing start jongi kum ki breu. Ne kata kejing start ka ba kenja blai. Te na khot na we refi sai sien na kana kapor. Pi kum kilong kmi kilong pa ki khur samla mat pusngo tho ya ki wepat. Ki prasnong ki parthau. Ki bapat don kejing sothu ka basai sepang kejing trekam jo ka parti ke jongi nangis kam balung ba jo kata kejing trei ke bajar-jar ke jongfi ki ye ki sam ke jongfi nila banon ra kejing kala hakane ka ri ke bai e ke jongi dengan pun slam ya kene kejing kran ke jongak lasang ban slap sai sien nga chuble ya fi baro ki pai ba ke badan ki dukan ke badan ke ye ki sam wat kum jurung ai kubai karpang ye sadar ibla plai ye kepor ke jong I ye khot jaga step committee jaga slang ba kum juru ya kini ki prarang ba ki belum tak nga ye kejing pang kejing sitam plai ni ki bor jo kamariang kum kini ki por ba ki war kejing non stop ki bor jo kamariang ye skam ba ublai unumino yengi iwei pa iwei abang I ye kari ba kajat benriu abang I trehok ye kam ke jong I ublai ru nahi ye tak bor kejing nang kejing start kejing sempang kum juru ya ta kemsi mat syakri ya ki pat ba ke jongi sai sin pan ngai kiblai fi baro ublen kur khu pi kublai sibun Ibat skem marboilong inong jalam babit ba